caught away Philip. የጌታ መንፈስ ፊልጶስን ነጥቆ ወሰደው The man from Ethiopia didn't see him again. ያ ጀንደረባ እንደገና አላየውም And the man from Ethiopia ያ ከኢትዮጵያ የመጣው ሰውዬ went on his way rejoicing. ከዚያም በኋላ ደስ ያለው ጉዞውን ቀጠለ He had a merry heart. በጣም ደስተኛ የሆነ ልብ He ነበር had a lightness about him now. አሁን ቀለል አለው He was characterized by joy and happiness. አሁን የሚታወቀው በደስታና በደስታ ነው Why did he rejoice? ለምንድነው እንደዚህ የተደሰተው Because his sins had been taken away. ምክንያቱም ኃጢአቶቹ ተወገዱለት Because he'd received a new heart. አዲስ ልብ ስለተቀበለ ነው Because he was living a new life. አሁን አዲስ ህይወት ስለሚኖር ነው And what God did for that Ethiopian, ለእግዚአብሔር ለዚያ ኢትዮጵያ የሰጠውን ነገር God wants to do for every Ethiopian. ለእያንዳንዱ ኢትዮጵያዊ እግዚአብሔር ያንን ማድረግ And ይፈልጋል he would do for every person in the world. በዓለም ላይ ላለው ሰው ሁሉም ደግሞ ያደርጋል God has created you. እግዚአብሔር ፈጥሯችኋል You are not a scientific accident. እናንተ በድንገት የተፈጠራችሁ በሳይንስ የመጣችሁ ነገር You are አይደለም meant to be here. የዚህ እንድትሆኑ You ያደረገው were chosen by God. እግዚአብሔር ነው የመረጣችሁ He loves you with an everlasting love. በዘላለም ፍቅር ነው የሚወዳችሁ He wants you to be with him forever. ከእርሱ ጋር ለዘላለም እንድትሆኑ ይፈልጋል But you have a problem. ነገር ግን ችግር አለ And that problem is sin. ያ ችግር ደግሞ ኃጢአት ነው Yes, Jesus died for your sin. አዎን ኢየሱስ ለኃጢአታችሁ ሞቷል But there's something we want to do. ነገር ግን ማድረግ የምፈልገው ነገር አለ And that is have our sins washed away. ያም ደግሞ ኃጢአታችን በሙሉ እንዲታጠብ ነው We must be made clean. ልነጻ ይገባል And the good news is ነገር ግን መልካሙ ዜና we may be made clean. እንደገና አዲስ መሆን እንችላለን I don't want you to think that you are not worthy to be saved. ልድን አይገባኝም ብላችሁ እንድታስቡ አልፈልግም God does not want you to think that you are too bad to be saved. ለመዳን እናንተ በጣም ክፉ ናችሁ ብላችሁ ራሳችሁን እንድታስቡ እግዚአብሔር አይፈልግም You haven't gone too far. ከእግዚአብሔር ሐሳብ ያን ያክል ርቃችሁ አልሄዳችሁ No matter what you've done. አሁን አዎ ያረጋችሁትን ታውቃላችሁ I know murderers who have confessed their sin ነፍሰ ገዳይ ሆኖ ኃጢአታቸውን የተናዘዙ ሰዎችን አውቃለሁ and have accepted Jesus. ኢየሱስ ክርስቶስን የተቀበሉ And they know that while they did something terrible, በጣም አስቀያሚ ነገር ያደረጉ ቢሆንም God has forgiven them እግዚአብሔር ይቅር እንዳላቸው ያውቁ ነበር and given them the gift of everlasting life. የዘላለም ሕይወት እንደሰጣቸው አውቀዋል You may be a liar, ምናልባት an immoral person. ማይሆን ነገር አድርጋችሁት ይሆናል You may be a drunkard or a drug user. ወይም ደግሞ ሰካራም ወይም አደንዛዥ ዕፅ የምትጠቀሙት ሆኑ ይሆናል You might be violent or angry. ተናዳጅ ወይም ደግሞ ጠበኛ ልትሆኑ ትችላላችሁ Jesus died for you ኢየሱስ ሞቶላችኋል and wants you to live in the peace that comes from knowing God loves you. እግዚአብሔር እንደሚወዳችሁ ካወቃችሁ ደግሞ በዛ ሰላም ውስጥ ትኖራላችሁ You can face every day knowing you are a child of God. ያ ከሆነ ደግሞ በየዕለቱ ያለ ፍርሃት የእግዚአብሔር ልጅ መሆናችሁን አውቃችሁ ትኖራላችሁ You have the privilege of having your sins completely washed away. ኃጢአታችሁ ሙሉ በሙሉ ታጥቦ የመወገድ ልዩ ዕድል አላችሁ The man from Ethiopia went on his way rejoicing. ያ ኢትዮጵያዊ ሰውዬ መንገዱን የቀጠለው በደስታ ተሞልቶ ነው And God wants you to experience that same joy. እናንተም ደግሞ ያ አይነት ፍስሐ እንዲሰማችሁ እግዚአብሔር He ይፈልጋል was baptized. ተጠመቀ God made him new. እግዚአብሔር አዲስ አደረገው Paul wrote to the church in Corinth, 2 Corinthians 5:17. ጳውሎስ በሁለተኛ ቆሮንቶስ 5:17 ላይ He said, if anyone is in Christ, ማንም በክርስቶስ ቢሆን ይላል that person is a new creation. ያ ሰው አዲስ ፍጥረት ነው ይላል All the old things are passed away. ያለፈው ሁሉ አልፏል Behold, all things become new. እነሆ ሁሉ ነገር አዲስ ሆኗል God wants everything about you to be new. እግዚአብሔር ሁሉ ነገራችን አዲስ እንዲሆን ይፈልጋል And baptism is the doorway to a new life.
ጥምቀት ደግሞ ወደ አዲስ ሕይወት መሻገሪያ በር ነው Baptism has been given by God ጥምቀትን የሰጠው እግዚአብሔር ነው that you can wash away your sins. ኃጢአታችሁ እንዲታጠብ Let's look at this in the book of Romans. በሮሜ መጽሐፍ ውስጥ ይሄንን እንመልከት This is especially powerful. በተለይ ይሄ በጣም ኃይለኛ ነው Now I want to share with you some strong Bible teaching. የመጽሐፍ ቅዱስ ጠንከር ያለ የመጽሐፍ ቅዱስ አስተምሮን ላካፍላችሁ ወዳለሁ Romans 6 and verse 3. ሮሜ 6 ከቁጥር 3 ጀምሮ Paul says, "Do you not know ጳውሎስ እንዲህ ይላል አታውቁምን that as many of us as were baptized into Jesus Christ ከክርስቶስ ኢየሱስ ጋር አንድ እንድንሆን የተጠመቅን were baptized into his death? ከሞቱ ጋር አንድ እንድንሆን Therefore, we are buried with him by baptism into death." እንደተጠመቅን አታውቁምን ስለዚህ በአብ ክብር Let's pause right there. We'll go back to it. እስቲ እዚህ ጋር እናቁም Here's what Paul is saying. ጳውሎስ እንዲህ ነው የሚለው When you're baptized, ስትጠመቁ you're baptized into the death of Jesus. ከኢየሱስ ጋር አንድ ለመሆን ነው የተጠመቃችሁ When you are baptized, ስትጠመቁ the old sinful you dies. የዱሮው አሮጌው ኃጢአተኛ ማንነታችሁ ይሞታል When someone dies, we got to do something with the body. አንድ ሰው ሲሞት አካሉን አንድ ነገር ማድረግ አለበት And so typically we bury that person. ያ ማለት እንቀብረዋለን The Bible says when you come to Jesus መጽሐፍ ቅዱስ እንደሚናገረው ወደ ኢየሱስ ስትመጡ and the old you dies, አሮጌው ማንነታችሁ ይሞታል it's time to bury the old you. ያንን አሮጌ ሰውነታችሁ መቅበሪያው ሰዓት ነው ማለት ነው And that's what baptism is. ያ ማለት ነው ጥምቀት Picking it up back in Romans chapter 6 and verse 4. አሁን ወደ ቁጥር 4 እንመለስ That like as Christ was raised up from the dead by the glory of the Father, ስለዚህ ክርስቶስ በአብ ክብር ከሞት እንደተነሳ even so we also should walk in newness of life. እኛም እንዲሁ በአዲስ ሕይወት እንድንኖር በጥምቀት ሞተን ከእርሱ ጋር ተቀብረናል You see, the reason why you can't stop being angry መናደድ ማቆም የማትችልበት ምክንያት አንዱ or get rid of your corrupt mind ወይም ደግሞ የተበላሸውን አእምሮአችሁን መቀየር የማትችሉት is because the old you is still alive. ምክንያቱም አሮጌው ማንነታችሁ አሁንም ሕያው ነው You come to Jesus, ወደ ኢየሱስ ስትመጡ he takes your heart, ልባችሁን ሲወስድ gives you a new heart. አዲስ ልብ The ሲሰጣችሁ old you is gone now, አሮጌው ማንነታችሁ አልፈዋል ማለት and ነው Jesus makes you new. ኢየሱስ አዲስ አድርጓችኋል That old angry person is dead. ያ አሮጌው ተናዳጅ ሰው The ሄዷል old corrupt you is dead. አሮጌው የተበላሸው ማንነታችሁ ሞቷል The dishonest you, ያ የማይታመነው እናንተነታችሁ dead now. ሞቷል ማለት ነው እሱ And this means that Jesus can live his life in you and give you a new life. ያ ማለት ኢየሱስ ክርስቶስ በውስጣችሁ ኖሮ አዲስ ሕይወት ሊሰጣችሁ ይችላል ማለት ነው Verse 5. ቁጥር 5 If we have been planted together in the likeness of his death, በሞቱ ከእርሱ ጋር እንደዚህ ከተባበርን we shall be also in the likeness of his resurrection. በትንሣኤውም ደግሞ በእርግጥ ከእርሱ ጋር እንተባበራለን Knowing this, ከእንግዲህ that our old man is crucified with him, የአሮጌው ሰውነታችን ከእርሱ ጋር ስለተሰቀለ that the body of sin might be destroyed, የኃጢአት ሰውነት እንዲሻር ነው ይላል that from now on we should not serve sin. ከእንግዲህ የኃጢአት ባሮች አንሆንም The one that is dead is freed from sin. ምክንያቱም የሞተ ከኃጢአት ወጥቷልና This is the liberating power of God to give you a new life. እግዚአብሔር አዲስ ሕይወት በመስጠት ነፃ የሚያወጣችሁ በዚህ ኃይል ነው To set your feet on a new path. እግራችሁ በአዲስ መንገድ እንዲራመድ ሲያደርግ And we experience this when we are baptized. ያንን የምንለማመደው ስንጠመቅ ነው Now let me add this, and I want you to hear this. ይህንን እንድሰሙ ፈልጋለሁ ልጨምር The Bible is clear. መጽሐፍ ቅዱስ ግልጽ ነው When you come to Jesus, ወደ ኢየሱስ ስትመጡ the old you is gone, dead. የድሮው ማንነታችሁ አልፏል ሞቷል You walk a new life now. በአዲስ ሕይወት ትመላለሳላችሁ And baptism is the symbol of that. መጠመቅ ደግሞ የዚያ ምልክት ነው But the one thing I don't want you to think ነገር ግን እንድታስቡ ማልፈልገው
is that when you give your life to Jesus ሕይወታችሁን ለኢየሱስ ስትሰጡ and the old you dies, የአሮጌው ሰውነታችሁ ሲሞት that you're going to do everything perfectly from this moment on. ከዚች ደቂቃ ጀምሮ ሁሉም ነገር ፍጹም ይሆንልኛል ብላችሁ አለማሰብ ነው Because you still have some growing to do. ምክንያቱም ማደግ አለባችሁ You'll still make mistakes. አሁንም ትሳሳታላችሁ But as you grow in Jesus, ነገር ግን በክርስቶስ ስታድጉ those mistakes become less and less. እነዚያ ስህተቶች እያነሱ ነው የሚሄዱት And the closer you get to Jesus, የበለጠ ወደ ኢየሱስ ስትቀርቡ the less you will want to hold on to your sin. ኃጢአታችሁ ጋር ተጣብቃችሁ መቆየት አትፈልጉም So I say that to say this. ስለዚህ ይሄን ያልኩት ይሄን ለማለት When you have this experience, ይሄ ልምምድ ሲኖራችሁ you got to allow yourself some room to grow. ለማደግ ለራሳችሁ ቦታ ትሰጣላችሁ ማለት ነው Human beings are not born fully developed. የሰው ልጆች ሲፈጠሩ ወይም ሲወለዱ ሙሉ በሙሉ አድገው አይደለም The same is true for Christians. እንደዚሁ ነው ክርስትና In fact, the Christian experience is said by Jesus to be like being born again. እንዲያውም ለክርስትና ክርስቶስ ኢየሱስ ምሳሌ ተናግሯል እንደገና መወለድ ነው ያለው Let's look at that very passage. እስቲ ያንን ጥቅስ እንመልከት It's in John chapter 3. በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 3 ላይ ነው ያለው A man named Nicodemus. ኒቆዲሞስ የሚባል ሰው ነበረ Very important man. በጣም ወሳኝ ሰው He came to Jesus one night. አንድ ምሽት ወደ ኢየሱስ መጣ And he started saying nice things to Jesus. መልካም ነገርን ስለ ኢየሱስ መናገር ጀመረ John 3 verse 3. ዮሐንስ ወንጌል 3 ቁጥር 3 Jesus said to him, ኢየሱስም መልሶ Verily, verily, I say unto you, እውነት እውነት እልሃለሁ except a man be born again, ማንም ዳግመኛ ካልተወለደ he በቀር cannot see the kingdom of God. እግዚአብሔርን መንግሥት ሊያይ አይችልም Nicodemus was confused by that. ኒቆዲሞስም ግራ ተጋባ He said, how can I go back inside my mother's womb and be born again? እንዴት ነው ተመልሼ ወደ እናቴ ማህፀን ገብቼ እንደገና የምወለደው አለ Jesus answered, ኢየሱስም መለሰ እንዲህ አለ Verily, verily, I say to you, እውነት እውነት እልሃለሁ except a man be born of water and of the Spirit, ማንም ከውሃና ከመንፈስ ካልተወለደ በቀር he cannot enter into the kingdom of God. ወደ እግዚአብሔር መንግሥት ሊገባ አይችልም That which is born of the flesh is flesh, ስጋ ስጋ ነው ከስጋ የተወለደ ስጋ ነው and that which is born of the Spirit is spirit. ከመንፈስ የተወለደ መንፈስ ነው Jesus says you to be born of the Spirit. መንፈስ በመንፈስ ነው የምትወለዱት ነው ያለው That's the miracle of conversion. ያ ነው የመለወጥ ተአምር That's when Jesus takes possession of your life. ያ ማለት ኢየሱስ ልባችሁን ሲቆጣጠር ማለት ነው That's when you live by the guidance of the Holy Spirit, በመንፈስ ቅዱስ ምሪት ስትኖሩ ማለት ነው and not just according to your own will or your own ideas. እንደ ራሳችሁ ሐሳብ ወይም አእምሮ አይደለም We are to be born of the Spirit, በመንፈስ የተወለደ ሰው baptized by the Holy Spirit, በመንፈስ ቅዱስ የተጠመቀ ሰው filled with the Holy Spirit. በመንፈስ ቅዱስ የተሞላ ሰው And ከዚያም the Bible says we are to be born of water. እንደዚሁም ደግሞ መጽሐፍ ቅዱስ የሚለው ከውሃም መወለድ አለብን Born of water is baptism. ከውሃ መወለድ ማለት ደግሞ ጥምቀት ነው Just like the Ethiopian government official, ልክ እንደ ኢትዮጵያዊ መንግስት ባለስልጣን you go down into the water, ወደ ውሃ ውስጥ ጠልማችሁ and then ትገባላችሁ you come up out of the water. ከውሃው ደግሞ ትወጣላችሁ You live a new life, አዲስ ህይወት ትኖራላችሁ and you go on your way rejoicing. በደስታ ተሞልታችሁ መንገዳችሁን ትቀጥላላችሁ Born again, እንደገና መወለድ born of the Spirit. ከመንፈስ መወለድ In Matthew chapter 28, ማቴዎስ ምዕራፍ 28 ላይ verse 19, ቁጥር 19 ላይ God gave instruction to the church. እግዚአብሔር ለቤተ ክርስቲያን መልእክት ሰጣት Go therefore and make disciples of all nations. That's verse 19. ከቁጥር 19 ላይ ከእንግዲህ ሂዱና አለ And when you've made disciples of all nations, ሕዝቦችን ሁሉ ደቀ መዝሙሮቼ አድርጓቸው baptize them አጥምቋቸው in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም
teaching them to observe all things that I've commanded you. ያዘዝኳችሁን ሁሉ እንዲጠብቁ አስተምሯቸው. Then Jesus says, I'm with you always. እኔም እስከ ዓለም ፍጻሜ ከእናንተ ጋር ሆናለሁ. Even to the end of the world. እስከ ዓለም ፍጻሜ ድረስ. So the church has been told. ስለዚህ ቤተክርስቲያን ተነግሯታል. Make disciples of people. ደቀ መዛሙርትን አብጁ. Baptize people. አጥምቋቸው. Lead a person to Jesus. ወደ ኢየሱስ ሰዎች ምሩ. When they're a follower of Jesus. የኢየሱስ ተከታይ ሲሆኑ Baptize them now. አጥምቋቸው. That's what Christ has said. ኢየሱስ ክርስቶስ ያለው ይሄን ነው. Now of course there's some questions about this. ስለዚህ አንዳንድ ጥያቄዎች ይኖራሉ. I mentioned I was born into a religious home. ወደ አንድ ሃይማኖት ቤተሰብ ውስጥ ካልተወለዳችሁ. We had a lot of tradition in our family. በቤተሰባችን ውስጥ ብዙ ሐሳቦች አሉ ወይም ትውፊቶች. Because there was a lot of tradition in our church. ምክንያቱም በቤተክርስቲያኖችም ውስጥ እንደዚሁ ነው. And one of the traditions was ከነዛ ትውፊቶች አንዱ a few days or a week or so after a baby is born, ሕፃን ከተወለደ ከጥቂት ቀናት ወይም ወራት በኋላ take the baby to church. ወደ ቤተክርስቲያን ሕፃኑን ይወስዱታል. The priest would pour some water on the baby's forehead. ካህኑ በልጁ ግንባር ላይ የሆነ ውሃ ያፈሳል. And the parents were told, ቤተሰቡ ደግሞ ይነገራቸዋል. your baby has been baptized. ልጃችሁ ተጠምቋል ይባላል. That's what we were taught. ያ ነው የተነገረን. If you want to get baptized, መጠመቅ ከፈለጋችሁ have some water sprinkled on your head. በላያችሁ ላይ ይፈሳል. Baptized. ተጠመቀ ይላል. There's a problem with that. ምንድነው ችግሩ? The word baptized, the word baptized. ቃሉ ራሱ ጥምቀት የሚለው ቃል It comes from a Greek word ከግሪክ ቃል ነው የተወሰደው. that sounds exactly the same. እንደዛው የሚመስል And it means something. ያ ግን ትርጉሙ ሌላ ነው. It means to put something all the way under the water. አንድን ነገር ሙሉ በሙሉ ውሃ ውስጥ ማጥለም ማለት To submerge or immerse something. አንድን ነገር ውሃ ስር መቅበር እንደማለት. So even though my father was very sincere, አባቴ ከልቡ ያደረገ ቢሆንም he took me down to the church. ወደ ቤተክርስቲያን ቢወስደኝም Priest poured water on me. ካህኑ ውሃ ቢያፈስብኝ Said what he had to say. ማለት ያለበትም ቢልም Prayed a prayer or two. አንድ ወይ ሁለት ጸሎት ቢጸልይ Declared that I was baptized. እንደተጠመቅኩኝ ቢያውጅም I was not baptized. እኔ ግን አልተጠመቅኩም. Because you're not baptized ምክንያቱም ያልተጠመቅኩበት until you go all the way under the water. ውሃ ስር እስከምትገቡ ድረስ ጥምቀት ሊባል አይችልም. Now that means something. ያ ማለት አንድ ነገር ነው. It's not just a little detail. የሆነ እንዲሁ ከላይ የተሰጠ አይደለም. Because the sinner has died. ምክንያቱም ኃጢአተኛው ሞቷል. And the sinner is to be buried. ኃጢአተኛው መቀበር አለበት. And you're not burying ካልተቀበረ if you're sprinkling some dirt on a dead body. እንዲሁ ዝም ብላችሁ አፈር በማርከፍከፍ አይደለም የምትቀብሩት. So when I got older, ስለዚህ ሳድግ I decided I need to make my own decision. የራሴን ውሳኔ መወሰን አለብኝ አልኩ. And if I was going to make my own decision, የራሴን ውሳኔ ከወሰንኩ ደግሞ I wanted my decision የራሴን ውሳኔ ወሰንኩ. to be consistent with the Bible. ውሳኔ ከመጽሐፍ ቅዱስ ጋር ተስማሚ እንዲሆን ወሰንኩ. And to follow the teaching of Jesus. የኢየሱስን ማስተምሮ መከተል. Because the Bible says this. ምክንያቱም መጽሐፍ ቅዱስ እንዲህ ይላል. It says one Lord, አንድ ጌታ, one faith, አንድ እምነት, one baptism. አንድ ጥምቀት ይላል. It doesn't say there's this sort of baptism and that sort of baptism. እንዲህ አይነት ጥምቀት አለ እንዲህ አይነት ጥምቀት አለ አላለም. It doesn't say the Protestants have a baptism and the Orthodox have a different baptism. ፕሮቴስታንቶች አንድ ጥምቀት ኦርቶዶክሶች ሌላ ጥምቀት አላቸው አላለም. It doesn't say there's one baptism for the Catholic and another baptism for the Seventh-day Adventists. ካቶሊኮች አንድ ጥምቀት አላቸው፣ ሰባተኛ ቀን አድቬንቲስቶች ደግሞ ሌላ ጥምቀት አላቸው አላለም. One baptism according to the Bible. አንድ ጥምቀት ይላል መጽሐፍ And we're going to find out right now what baptism that is. ያ ደግሞ የትኛው እንደሆነ አሁን ሄደን እናያለን. We go to Matthew chapter 3. ወደ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 3 እንሄዳለን. And we witness the baptism of Jesus. የኢየሱስን ጥምቀት እንመለከታለን. Now if anyone can demonstrate baptism for us, ማንም ሰው ጥምቀትን ሊያሳየን ይችላል. it must be Jesus. ኢየሱስ ነው እውነተኛው ጥሩ ምሳሌ ሊሆነን የሚችለው. In verse 13 the Bible says, በቁጥር 13 ላይ መጽሐፍ ቅዱስ እንዲህ ይላል. Jesus came from Galilee to Jordan to John. በዚያን ጊዜ ኢየሱስ
ወደ ዮሐንስ ለመጠመቅ ከገሊላ ወደ ዮርዳኖስ መጣ to be baptized by him. ለመጠመቅ በዮሐንስ Now John protested. ዮሐንስ ግን I should be baptized by you, and yet you're coming to me. ይሄማ ሊሆን አይችልም እኔ ባንተ መጠመቅ ሲገባኝ እንዴት ነው አንተ ወደኔ የምትመጣው Jesus said, allow it to be this way. ኢየሱስም ግድ የለም ፍቀድልኝ This is how it should be. ይሄ ነው መሆን ያለበት And Jesus, verse 16, ቁጥር 16 when he was baptized, ኢየሱስ እንደተጠመቀ went up straight away out of the water. ከውሃው ወጣ ይላል Now this shows us the method of baptism. ይህ አጠማመቁን በተመለከተ ነው የሚነግረን Jesus went down to the river Jordan. ኢየሱስ ወደ ዮርዳኖስ ወንዝ ወረደ He went down into the river. ወደ ወንዙ ወረደ He was baptized. ተጠመቀ He came up out of the water. ከውሃው ወጣ John the Baptist didn't sprinkle water on Jesus' head. ዮሐንስ መጥመቁ በኢየሱስ ራስ ላይ ውሃን አልረጨም John the Baptist lowered Jesus into the water. ዮሐንስ መጥመቁ ኢየሱስን ወደ ውሃ ውስጥ አስገባው Jesus was completely immersed, ኢየሱስ ሙሉ በሙሉ በውሃ ውስጥ ጠለመ consistent with the teachings of Scripture. ልክ መጽሐፍ ቅዱስ እንደሚያስተምረው Now I want you to notice what happened when Jesus was baptized. ኢየሱስ በተጠመቀ ጊዜ የሆነውን ነገር ልነግራችሁ ፈልጋለሁ Earlier we read that the man from Ethiopia went on his way rejoicing. ቀደም እንዳነበብነው የኢትዮጵያዊ ጀንደረባ ወደ ቤቱ ሲመለስ በደስታ ሄደ ይላል When Jesus was baptized, ኢየሱስ ሲጠመቅ our heavenly Father, የሰማዩ አባት Jesus' own Father, የኢየሱስ አባት rejoiced and was happy. በጣም ደስ አለው In verse 16, ቁጥር 16 the heavens were opened to him. ሰማይም ተከፍቶ ይላል He saw the Spirit of God descending like a dove, የእግዚአብሔር መንፈስ እንደ ርግብ ሲወርድበት አየ resting upon him. በእርሱ ላይ ሲወርድበት And then a voice from heaven, እነሆም እንደዚህ የሚል ቃል መጣ it said, "This is my beloved Son, በእርሱ ደስ የሚለኝ የምወደው ልጄ ይህ ነው in whom I am well pleased." በእርሱ ደስ የሚለኝ When Jesus was baptized, ኢየሱስ ሲጠመቅ the God of heaven was well pleased. የሰማይ አምላክ በጣም ደስተኛ ነበር Wouldn't you love to hear God say that he is pleased with you? እግዚአብሔር ስለእናንተ መደሰቱን መስማት ትፈልጋላችሁ When you are baptized, ስትጠመቁ God is pleased, እግዚአብሔር ደስ ይለዋል just as he was pleased when Jesus was ኢየሱስ baptized. ሲጠመቅ ደስ እንዳለው Jesus, it says in John chapter 3, በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 3 in ላይ fact it says, John baptized at the river Jordan ዮሐንስ በዮርዳኖስ ወንዝ ያጠምቅ ነበር ይላል because there was a lot of water there. ምክንያቱም እዛ ብዙ ውሃ ነበርና ይላል If sprinkling people was okay, የሰዎች ላይ ውሃ መርጨት አጥሩ ከሆነ ተቀባይነት ካለው John could have simply got a bucket of water, ዮሐንስ አንድ ባልዲ ውሃ ወስዶ carried it all around the place, ተሸክሞ ይዞር ነበር sprinkling water on people here and there. እዚያም እዚህም ሰዎች ላይ እየረጨ But he didn't do that ገና አላደረገም because that's not baptism. ምክንያቱም ያ ጥምቀት When አይደለም you're baptized, ስትጠመቁ you are buried. ትቀበራላችሁ The old you is buried. አሮጌ ማንነታችሁ ይቀበራል So you are to be lowered into a watery grave. ያ ማለት ወደ ውሃው መቃብር ወረዳችሁ ማለት ነው That's what baptism is. ያ ነው ጥምቀት ማለት In fact, writing in the Gospel of Mark, በማርቆስ ወንጌል ውስጥ ደግሞ the Bible says that he who believes and is not baptized will be damned. የማያምንና የማይጠመቅ እርሱ ይፈረድበታል ይላል He who believes and is baptized shall be saved. ያመነና የተጠመቀ ይድናል ይላል This does not mean that baptism saves you, ያ ማለት ጥምቀት ያድናችኋል ማለት አይደለም but baptism is an important sign. ነገር ግን ጥምቀት ወሳኝ የሆነ ምልክት ነው And it shows that Jesus has saved you. ኢየሱስ እንዳዳናችሁ ነው የሚያሳየው And because you want to follow Jesus, ኢየሱስን መከተል you ስለምትፈልጉ want his will to be done. በሕይወታችሁ ፈቃዱ እንዲፈጸም You ትፈልጋላችሁ give your life to him. ሕይወታችሁን ለእርሱ The ትሰጣላችሁ old you is buried. እና አሮጌው ማንነታችሁ ተቀብሯል All your sins are buried. ኃጢአታችሁ በሙሉ All your sins are done away with. ተቀብረዋል ጠፍተዋል
And now you rise up out of that grave. አሁን ከዚያ መቃብር ትወጣላችሁ። And you walk in newness of life. በአዲስ ሕይወትም ትመላለሳላችሁ። Baptism is a great privilege. ጥምቀት ትልቅ ዕድል ነው። What a wonderful thing to be baptized. ምን አይነት ዕድል ነው መጠመቅ? Let me share with you 3 things you ought to do before you're baptized. ከመጠመቃችሁ በፊት ማድረግ ያለባችሁን 3 ነገሮች ልንገራችሁ። We get one from the book of Acts. አንደኛው ከሐዋርያት ሥራ መጽሐፍ ነው የምናገኘው። When he was preaching at Pentecost, Peter said this. ጴጥሮስ በጴንጤቆስጤ ቀን ሲሰብክ እንዲህ አለ። He said, "Repent and be baptized, every one of you." እያንዳንዳችሁ ንስሐ ግቡና ተጠመቁ አለ። Notice what he said. ምን እንዳለ ሰማችሁ? Every one of you. እያንዳንዳችሁ አለ። Repent and be baptized. ንስሐ ግቡ ከዚያም ተጠመቁ ነው ያለ። Repentance means saying sorry to God for your sins. ንስሐ መግባት ማለት እግዚአብሔርን ስለ ኃጢአት ያዝኛለሁ ብላችሁ ንገሩት ማለት And then turning away from sin. ከዚያም ከኃጢአት መመለስ ማለት ነው። Because you're going to walk in a new life from now on. ምክንያቱም ካሁን ጀምራችሁ አዲስ ሕይወት ነው የምትኖሩት። So you repent of your sins. ስለዚህ ኃጢአታችሁን ትናዘዛላችሁ Before you are baptized. ከመጠመቃችሁ በፊት። At the same time you believe. እንደዚሁም ደግሞ ታምናላችሁ። The Bible says the one who believes and is baptized will be saved. መጽሐፍ ቅዱስ የሚለው ያመነና የተጠመቀ ይድናል። I know you believe. አዎ ታምናላችሁ አቃ You believe Jesus is the Son of God. ኢየሱስ የእግዚአብሔር ልጅ መሆኑን ታምናላችሁ። You believe the Bible is the inspired word of God. መጽሐፍ ቅዱስ በእግዚአብሔር መንፈስ የተጻፈ ቃል እንደሆነ ታምናላችሁ። You believe there is a God in heaven. በሰማይ አምላክ እንዳለ ታምናላችሁ። You believe that God loves you. እግዚአብሔር እንደሚወዳችሁ ታምናላችሁ። If you believe, ካመናችሁ you may be baptized መጠመቅ ትችላላችሁ። and have your sins washed away. ኃጢአታችሁ ይታጠባል። I spoke to a lady once. አንድ ጊዜ አንዲት ሴትን አነጋገርኳት። She said, "Do you think God has forgiven me?" ታምናለህ እግዚአብሔር ይቅር ብሎኛል ብለህ አለችኝ። I said, "Well, have you confessed?" አዎ ንስሐ መግባት አለብሽ። ንስሐ ከገባሽ ይቅርልሻል። She said, "Yes, I have." አዎ ንስሐ ገብቻለሁ አለች። I said, "Well, what could be so bad that God couldn't forgive you?" ምንድነው እግዚአብሔር ይቅር አይለኝም ብለሽ የምታስቢው ክፉ ኃጢአት አልኳት። She said, "I did a very bad thing." በጣም ክፉ ነገር አድርጌያለሁ። I did not ask what it was. ምን እንደሆነ አልጠየቅኳትም። She said, "I did it more than 50 years ago." ያ 50 ዓመት በፊት ነው ያደረኩት። And I have confessed that sin many times a day, every day, for more than 50 years. ለ50 ዓመታት በላይ በየቀኑ ያን ኃጢአት 3 ጊዜ 4 ጊዜ ስፈጽም ቆይቻለሁ አለች። She had confessed her sin more than 50,000 times. ኃጢአቷን ከ50,000 ጊዜ በላይ ንስሐ ገብታበታለች። I said, "Ma'am, I hate to tell you this, ከዚያም እህቴ ልንገርሽ አልኳት። but you've confessed that sin about 50,000 times too much." ወደ 50,000 ጊዜ ኃጢአትሽን ተናዘሻል። ያ ደግሞ በጣም ብዙ ነው። We read a couple of Bible verses together, ከመጽሐፍ ቅዱስ አንድ ሁለት ጥቅሶችን አነበብን። assuring her that God had forgiven her. እግዚአብሔር ይቅር እንዳላት አረጋገጥኩላት። And we went our separate ways. ከዚያ በኋላም ወደ I የመንገዳችን saw her a couple of days later. ከሁለት ቀናት በኋላ አገኘኋት። She said, "I have to tell you something. ፓስተር ምነግርህ ነገር አለ። That night we spoke, ያን ቀን ምሽት ስናወራ ካወራን በኋላ I had my best night's sleep በጣም ጥሩ የሆነ እንቅልፍ ተኛው። in more than 50 years." በ50 ዓመት ውስጥ እንደዛ አይነት እንቅልፍ ተኝቼ አላውቅም። You see, sin is a burden. ኃጢአት ሸክም ነው። Unconfessed sin will eat you up. ያልተናዘዛችሁት ኃጢአት ውስጣችሁን ይበላዋል። But you can believe that God is good. ነገር ግን እግዚአብሔር መልካም መሆኑን ማመን ትችላላችሁ። You can believe that Jesus died for you. ኢየሱስ እንደሞተላችሁ ልታምኑ ትችላላችሁ። And your burden can be gone. ኃጢአት ሸክማችሁ እንደተወገደ All that guilt can be gone. ያ በደለኝነት ስሜታችሁ ሄዷል። You bury it in the watery grave. በውሃው መቃብር ውስጥ ተጠመቃችሁ። And you know that you've been cleansed. ነጻችሁም ታምናላችሁ። And that you are a child of God. የእግዚአብሔር ልጅ ናችሁ አሁን። And then there's one more thing, a third point. ሶስተኛው ነጥብ ደግሞ Repent, ንስሐ መግባት፣ believe, ማመን and learn. ከዚያም Go therefore, make disciples of all nations, ሌሎችን ደቀ መዛሙርት አድርጓቸው፣ baptizing them እያጠመቃችኋቸው
teaching them. አስተምሯቸው And so as a Christian you want to go on learning. ስለዚህ እንደ ክርስቲያን ቀጥላችሁ መማር ትፈልጋላችሁ It doesn't mean you have to have a university degree. ያ ማለት የዩኒቨርሲቲ ዲግሪ ሊኖራችሁ ይገባል ማለት አይደለም But keep on growing in your faith in God. ነገር ግን በእግዚአብሔር ያላችሁ እምነት እያደገ መሄድ አለበት Repent. ንስሐ መግባት You can do that. ማድረግ ትችላላችሁ Believe. ማመን I know you can do that. አዎ ማድረግ ትችላላችሁ And go on learning. ትምህርቱን መቀጠል I know you can do that. አዎ ያንንም ማድረግ ትችላላችሁ And they're about the only three things I can think of that you need to do before being baptized. ከመጠመቃችን በፊት መወሰን ያለብን እነዚህ ሶስቱ ነገሮች ነው ብዬ ነው ማምነው There's a reason we don't baptize little children. ለዚህ ነው ሕፃናትን የማናጠምቃቸው They can't make their own decision for Jesus. ለኢየሱስ የራሳቸውን ውሳኔ መወሰን አይችሉም They cannot confess their sins. ኃጢአታቸውን መናዘዝ አይችሉም Instead, we dedicate them, ይልቁንስ እነሱን እንባርካቸዋለን committing them to God ለእግዚአብሔር in a እናስረክባቸዋለን special service at the church. በቤተ ክርስቲያን ውስጥ በተለየ አገልግሎት We dedicate our babies. ልጆቻችንን ለእግዚአብሔር እንቀድስና እንሰጣቸዋለን And when they're older ከዚያም ትልቅ ስትሆኑ and can make their own decision, የራሳቸውን ውሳኔ መወሰን ይችላሉ they would choose to be baptized. ለመጠመቅ ይወስናሉ What a great story we find in the Bible. በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ምን አይነት ደስ የሚል ታሪክ ነው An important man, አንድ ሰውዬ a በጣም ወሳኝ military leader. የወታደሮች መሪ Everybody respected him, ሁሉም ሰው ያከብረው ነበር but he had a problem. ነገር ችግር ነበረው He had leprosy. ለምጽ ነበረበት Now today, if a person gets leprosy ዛሬ አንድ ሰው ለምጽ ቢኖረው and they see a doctor quickly, ሐኪም ጋር ከሄዱ ቶሎ no problem. ችግር አይደለም But back in that day, በዛን ዘመን ግን there was no drug to give for leprosy. ለምጻም ሰው የሚሰጥ መድኃኒት አልነበረም No one could dispense antibiotics. ማንም አንቲባዮቲክ ሊሰጠው አይችልም You were cut off from society ከህዝቡ ትነጠላላችሁ and you would be left to die alone. ብቻችሁን እንድትሞቱ ትተዋላችሁ What a sad thing that Naaman had leprosy. ነዕማን ለምጻም መሆኑ እንዴት የሚያሳዝን He ነገር was going to die. ሊሞት ነበረ But a little girl, ነገር ግን አንዲት ትንሽ ልጅ a little girl from Israel, ከእስራኤል የሄደች who had been taken as a slave, እንደ ባሪያ የተወሰደች she said, እንዲህ አለች this man should go down and see the prophet in Israel. በእስራኤል ያለ ነቢይ ሄዶ ጌታዬ ማየት አለበት አለች They told Naaman what she said. ነዕማን ያለው እቺን ልጅ ያለችውን ለነዕማን ነገሩት He said, I'm going to go. እሄዳለሁ አለ And he went down to Israel. ስለዚህ ወደ ኢየሩሳሌም ሄደ And he እስራኤል went to the king. ወደ ንጉሱ ሄደ And the king said, I cannot help you. ንጉሱ እንዴት ነው እኔ ማዳን የምችለው But he went to the man of God. ከዚያ ወደ እግዚአብሔር ሰው ሄደ And the man of God said, እግዚአብሔር ሰው ደግሞ እንዲህ አለው go down to the Jordan River ወደ ዮርዳኖስ ወንዝ ውረድ and fully immerse yourself in the Jordan River. በዮርዳኖስ ወንዝ ውስጥ ሙሉ በሙሉ ጥለም Not once, አንዴ አይደለም not twice. ሁለት አይደለም Do it 7 times. ሰባት ጊዜ አድርገው And your leprosy will be gone. ከዚያ ለምጽህ ይለቅሃል At first, the man was angry. መጀመሪያ ሰውየው ተናደደ He said, the Jordan River? ያ ዮርዳኖስ ወንዝ It's just a muddy little thing. እንዳለ ጭቃ እኮ ነው አለ We got better rivers back in Syria. የተሻሉ በሶሪያ ሀገር የተሻሉ ወንዞች አሉ He wanted to be cleansed in a Syrian river. በሶሪያውያን ውሃ ውስጥ መንጻት ፈለገ But his servant said, ነገር ግን አገልጋዩ እንዲህ አለው if he asked you to do a great thing, ትልቅ ነገር እንድታደርግ ቢጠይቅህ you ነው do a great thing. አደርግ ነበረ Instead, he's asked you to do a small thing. አሁን ግን ቀላል ነገር ነው እየጠየቀ Why ያለው not do the small thing? ለምንድን ነው ትንሹን ነገር የማታደርገው Naaman said, all right, I'll do it. እሺ ናማን እሺ አደርገዋለሁ አለ He went down to the Jordan River. ወደ ዮርዳኖስ ወንዝ ወረደ Imagine he must have taken off his fancy military uniform. ይመስለኛል የወታደራዊ ልብሱን አወለቀው He waded out into the Jordan River ወደ ዮርዳኖስ ውሃ ውስጥ ገባ and went all the way under the water ከዚያ ሙሉ በሙሉ ወደ ውሃው ስር ጠለመ and came out of the water. ወጣ ከውሃው And he was still a leper. አሁንም ለምጹ አልጠፋም He did it 2 times. ሁለተኛ አደረገ Then 3. ሶስተኛ Then 4. አራተኛ Then 5. አምስተኛ He's still suffering from leprosy. አሁንም ለምጹ ነበረ He went under the water a 6th
time. ስድስተኛ ጊዜም ወደ ውሃ ውስጥ ገባ። And I imagine the people on the riverbank. ከውሃው ዳር የቆሙት ሰዎች ምን እንደሚያስቡ Come አሰቡ። on, you can do it. አሁን ትችላለህ አድርገው ይሉታል። Just go one more time. አንድ ጊዜ ድገመው። And Naaman knew. ናዕማንም አወቀ። It was do or die. ወይ ማድረግ ነው ወይ መሞት ነው ጉዳዩ። He went under the water. ወደ ውሃው ስር ገባ እንደገና። I don't know if he felt a change. ለውጥ ተሰምቶት እንደሆነ አላውቅም። But when he came out of the water, ነገር ግን ከውሃው ሲወጣ there was a change. ለውጥ ነበረ። Naaman had been healed from leprosy. ናዕማን ከለምጹ ተፈወሰ። His skin was pure again. እንደገና ቆዳው ንጹህ ሆነ። And he had been made whole. ሙሉ በሙሉ ታደሰ። What an experience Naaman had. ምን አይነት የሚገርም ልምምድ ነው ናዕማን And ያገኘው። that speaks to us about what baptism does in a person's life. በአንድ ሰው ህይወት ውስጥ ጥምቀት ምን ማድረግ እንደሚችል ነው የሚያሳየን። When you're covered in sin, በኃጢአት ስትያዙ you confess your sins, ኃጢአታችሁን accept a new heart, ንስሐ ገብታችሁ አዲስ ልብ ትቀበላላችሁ። and then you're buried in that watery grave. ከዚያም ወደ ውሃው መቃብር ውስጥ ገብታችሁ ትቀበላላችሁ። And your sins are washed away. ኃጢአታችሁ ይታጠባል። What an incredible experience God gives to us. ምን አይነት የሚያስደንቅ ልምምድ ነው እግዚአብሔር የሰጠን። And He's offering you that experience tonight. ዛሬ ምሽት ያንን ልምምድ ለእናንተም እየሰጣችሁ ነው ያለው። I'm sure that there are many people here tonight ዛሬ ምሽት ብዙ ሰዎች ይኖራሉ ብዬ አምናለሁ who have already been baptized. የተጠመቁ። Now some people may need to be rebaptized. ምናልባት አንዳንዶች እንደገና መጠመቅ የሚያስፈልጋቸው ሊኖሩ ይችላሉ። In Acts chapter 19, በሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 19 ላይ some men learned some new significant teachings. አንዳንድ ሰዎች አዲስ ልዩ የሆኑ ትምህርቶችን ተጨማሪ ትምህርቶችን ተማሩ። And so they were baptized again. ስለዚህ እንደገና ተጠመቁ። And so today, ዛሬን if ስለዚህ you have come to Christ ወደ ክርስቶስ መጣችሁ and ከሆነ then you've drifted far away and committed terrible sins, ከክርስቶስ ኢየሱስ በጣም ርቃችሁ ክፉ ኃጢአት ውስጥ ገብታችሁ ከሆነ it may be appropriate for you to be rebaptized. ምናልባት ለእናንተ እንደገና መጠመቅ አስፈላጊ ይሆናል። And if that is the case for you, ስለዚህ ያ የሚሰማችሁ ከሆነ Jesus will impress that upon your heart. ኢየሱስ በልባችሁ ይህንን እየተናገረ ከሆነ Now you might be asking this question. ጥያቄ ትጠይቁ ይሆናል። The priest poured water on me when I was a child. እኔ ሕፃን እያለሁ ካህኑ ውሃ አፍስሶብኛል። Should I be rebaptized? እኔስ እንደገና መጠመቅ አለብኝ ትሉ ይሆናል። No, you should not. አይ አይደለም። You should be baptized. እንደገና ሳይሆን እናንተ መጠመቅ ነው ያለባችሁ። Because like me, you weren't baptized when you were a baby. ምክንያቱም ሕፃናት ሆናችሁ በነበራችሁ ጊዜ አልተጠመቀም። በሕፃን ሆናችሁ ነው። Something happened, የሆነ ነገር ሆኗል፣ but it wasn't baptism. ነገር ግን ጥምቀት አይደለም። And now that you're older, አሁን ግን ትልቅ ናችሁ። you have the privilege of making your own decision to be baptized. የራሳችሁን ውሳኔ መወሰን ትችላላችሁ ለመጠመቅ። What a blessing that is. ምን አይነት በረከት ነው! You can make a decision tonight. ዛሬ ምሽት መወሰን ትችላላችሁ። That'll mean the beginning of the rest of your life. ይህ ማለት የቀረውን ህይወታችሁን አዲስ ጅማሮ የጀመራችሁ ነው ማለት ነው። You can make a decision this evening ዛሬ ምሽት ይህን ውሳኔ መወሰን and know ትችላላችሁ። that God will wash away all of your sin እግዚአብሔር ኃጢአታችሁን ሁሉ እንደሚያጥብላችሁ ማመን and ትችላላችሁ። that Jesus will live His life in you. ኢየሱስ ደግሞ ህይወቱን በእናንተ ውስጥ ይኖራል። Nothing will ever be the same again. በፍጹም እንደ አሁን በድሮ የሚሆን ነገር የለም። So I wonder tonight who wants to make that decision. ዛሬ ምሽት ያን ውሳኔ መወሰን የሚፈልግ I ሰው know there are people who want to, አሁን ያን መወሰን የሚፈልጉ ሰዎች እንዳሉ and አውቃለሁ። I know there are people who need to. እንደዚሁም ደግሞ የሚያስፈልጋቸውም ሰዎች አሉ። So I want to ask you, please, if you'd stand up on your feet. I want to make this easy for ስለዚህ you. ሁላችሁንም ጥያቄ ጠይቃችኋለሁ። ተነሳችሁ I እንድትቆሙ። want everybody to stand, just everybody. ሁላችሁም ባካችሁን ተነሱና ቆሙ። Thank you for standing up. ስለቆማችሁ እግዚአብሔር ይስጥልን። And now that you're standing, እየቆማችሁ ሳለ it's going to be easier for you to step to the side and walk down here to the front. ወጥታችሁ ወደፊት መምጣት ትችላላችሁ። And that's
what I'm asking you to do. እንደዛም ነው የምጠይቃችሁ If you believe God is calling you to be baptized, እግዚአብሔር እንድትጠመቁ ጥሪ ያደረገላችሁ መሆኑን ከተሰማችሁ don't wait even a moment. I'm inviting you to come right now. በፍጹም አትቁሙ ጊዜ አትውሰዱ ቶሎ ኑ ወደፊት And I'm asking the pastors to come forward. ፓስተሮች ደግሞ ወደፊት እንድትመጡ So the ጠይቃችኋለሁ pastors will be here to greet you. ፓስተሮች ኑና ሰዎቹን ሰላም በሏቸው And I want to ask the musicians. እንደዚሁም መዘምራን Musicians, ሙዚቃ የምትጫወቱ musicians, ሙዚቃ የምትጫወቱ just give me the keyboard tonight. ኪቦርዱን ለኔ ስጡኝ Thank you. Thank you. አመሰግናለሁ As the music plays ሙዚቃው ሲጫወት and God speaks to your heart, እግዚአብሔር ደግሞ ለልባችሁ ሲናገር I'm asking you to accept His invitation. ይህንን ጥሪ እንድትቀበሉ ጠይቃችኋለሁ This is a special and a solemn moment. ይህ ለየት ያለና የተቀደሰ ጊዜ ነው If you've not been baptized ያልተጠመቃችሁ ከሆነ and you know that Jesus is calling you to be baptized, ኢየሱስ እየጠራችሁ መሆኑን ካወቃችሁ then please would you come forward right now. እባካችሁ ኑ ወደፊት I know we've done this several times now, ብዙ ጊዜ አድርገናል ይሄን ነገር but I'm being very specific tonight. ዛሬ ግን ለየት ያለ ነው ማረጋው And I'm inviting you to come forward right now. ወደፊት ወዲያውኑ እንድትመጡ ጋብዛችኋለሁ Please don't delay. ባካችሁን ጊዜ አትውሰዱ ኑ ወደ ጌታ I know that God is calling people all over this auditorium. እግዚአብሔር ነው እየጠራችሁ ያለው There are people in the back right now. ከኋላም ያላችሁ ኑ ወደፊት And you know that it's time for you to make the decision. ዛሬ መወሰን አለባችሁ ኑ It's time for you to be baptized. መጠመቅ ያለባችሁ አሁን ነው I'm inviting you to make that decision now. ስለዚህ ያን ውሳኔ እንድትወስኑ ጋብዛችኋለሁ You may feel as though you're not good enough. ምናልባት እኔ በቂ አይደለሁም ልትሉ ትችላላችሁ ብቁ አይደለሁም Nobody is good enough. ማንንም ብቁ የለም Jesus died for those who are not good. ኢየሱስ ብቁ ላልሆኑ ሰዎች ነው የሞተው And so I'm inviting you to come tonight. ስለዚህ ወደፊት እንድትመጡ ጋብዛችኋለሁ Don't worry about how you feel. God bless you, yes. ምንም ቢሰማችሁ ኑ ጌታ ነው የሚጠራችሁ Don't worry about what others may think. ሌሎች ምን እንደሚሏችሁ ግድ የላችሁ ኑ But come forward and bring your life to Jesus tonight. ሕይወታችሁን ወደ ክርስቶስ አምጡት ዛሬ ምሽት Don't let the devil keep you from choosing Jesus. ዲያብሎስ ኢየሱስን ከመምረጥ እንዲከለክላችሁ አትፍቀዱለት Don't let the enemy rob you of the gift of salvation. ጠላት እግዚአብሔር የሚሰጣችሁን የደህንነት ስጦታ እንዲከለክላችሁ አትፍቀዱለት Even if you have come forward before, ከዚህ በፊት እንኳን መጣችሁ ብትሆኑ if on another night you've come forward, በሌላ ምሽትም ወጣችሁ ከሆነ I'm inviting you to come forward again. እንደገና እንድትመጡ ጋብዛችኋለሁ If it's your desire to be baptized. ከናንድረስ ባተኒ ቱርታን ዮታታን አራፉን ድረት ኮታ ወር ጩጳሙ በርባደን ካንከናንዱረን ጩጳምኔ ጩጳሙ ካን በርባደን ኮታ ስኒንጀን We don't want to wait even a moment. ደቂቃ አንድ ደቂቃ እንኳን እንድትቆዩ አንፈልግም You will never have a better opportunity than this. ከዚህ የተሻለ እድል የለም ጨርናን ከነጫሉ እንጅሩ People are coming forward from all over the room tonight. ነሞኒ ፉንድረት ዱፋ ጅሩ ባየ ጋሪዳ I want you to join them tonight. ወር ያፍታን ይሰከዱፍታን ሌሎቻችሁም እንድትመጡ ጋብዛችኋለሁ And not wait even a moment. ምንም ጊዜ አትውሰዱ ኑ ወደ ጌታ You can be baptized. መጠመቅ ትችላላችሁ Now, we're not suggesting when you'll be baptized. መቼ ነው የምትጠመቁ እያልን አይደለም ያለን We'll let you work that out with Jesus. ገና ወደ ኢየሱስ እንድትመጡ ነው አሁንም But ጋብዛችሁ it is imperative that you make a decision tonight. ነገር ግን ዛሬ ምሽት ውሳኔ መወሰናችሁ አስፈላጊ ነው And then you move forward with that decision. በዚያ ውሳኔያችሁ ደግሞ ቀጥሉበት And you continue to grow in Jesus. በኢየሱስ ደግሞ ለማደጉ ኑ ወደፊት ወርካንስ ኮታ ጩጳሙ ከንበርባደን ጎፍታት ትጅሬኛ ከሰን ከኑ ከንበርባደን ኮታ ገረ ጎፍታቱ ስዋማይራ ኮታ I remember the day I was baptized like it was yesterday. እኔ የተጠመቅኩበትን ቀን ልክ እንደ ትናንትናው ቀን ነው ማስታውሰው It was the greatest day of my life. በሕይወቴ ውስጥ ታላቁ የደስታዬ ቀን ነው The happiest day of my life. ታላቁ የደስታዬ ቀን The day I knew that my life started again. ሕይወቴን እንደገና አዲስ የጀመርኩበት ቀን And I want you to make that decision. እናንተም ያንን ውሳኔ እንድትወስኑ ጋብዛችኋለሁ Give me the keyboard only. Thank you.
Friend, what are you waiting for? ወገኔ ማንን ነው የምትጠብቀው? ኤኙኔ ዶቦሎታኮ I know that Jesus is speaking to a heart tonight. ኢየሱስ ክርስቶስ ገራኬ ሰንትዱበት አይራ ኢየሱስ ለልባችሁ እየተናገረ ነው ያለው. I know that someone is saying, maybe I should go. ምናልባት መሄድ አለብኝ እያለ የሚያመነታ ነፍስ ይኖራል አቃለሁ. Yes, you should go. አዎ መምጣት አለባችሁ. There's a husband and a wife here somewhere. ምናልባት ባልና ሚስት ሆነው እዚህ ያሉ ይኖራሉ. And if they will come forward together, እነሱ አንድ ላይ ወደፊት ቢመጡ their lives will be new. ሕይወታቸው አዲስ ይሆናል. Their marriage will be new. ትዳራቸው አዲስ ይሆናል. Their home will be new. ቤታቸው ይታደሳል. Their children will be raised in the presence of the Lord. ልጆቻቸው በእግዚአብሔር ፊት ያድጋሉ. I know there are others. ሌሎች ሰዎችም የቀሩ እንዳሉ አቃለሁ. God is speaking to somebody tonight. እግዚአብሔር ዛሬ ምሽት ለሆነ ሰው እየተናገረ ነው ያለው. And you're hesitating. እያመነታችሁ ነው ያላችሁት. You feel God drawing you. እግዚአብሔር እየጠራችሁ እንደሆነ ይሰማችኋል. I have been right where you are now. አሁን እናንተ ያላችሁበት ቦታ ላይ እኔም ነበርኩኝ. And I know what it's like when your heart is pounding in your chest. ልባችሁ ሲደልቅ ምን እንደሚሰማችሁ ይገባኛል. And you're starting to fight against conviction. እግዚአብሔር የሚነግራችሁን መከላከል ቀላል አይደለም. Yet God is still drawing you. እግዚአብሔር ግን አሁንም እየሳባችሁ ነው ያለው. You know what day it is today for the Christian believer? ለክርስቲያን ምእመን ይህ ቀን ምን እንደሆነ ታውቃላችሁ? It's the day we call Good Friday. ይህ የስቅለት ቀን ነው የሚባለው. You can make a decision tonight. ዛሬ ምሽት ወይም ውሳኔ መወሰን ትችላላችሁ. And this will be the best Friday you've ever had. በሕይወታችሁ ትልቁ የስቅለት ቀን ነው የሚሆነው. Let Good Friday be the day you bring your life to Jesus. ሕይወታችሁን ለክርስቶስ የምትሰጡበት የስቅለት ቀን ይሁን ይሄ. There's something powerful about stepping out from where you're standing ከቆማችሁበት ወጣችሁ ወደፊት መውጣት ትልቅ ኃይል አለ. and walking forward ወደፊት መውጣት and leaving an old life behind. ኃጢአታችሁን ወደ ኋላ መተው and stepping into a new experience with Jesus. ከክርስቶስ ጋር ለመራመድ ወደፊት መውጣት. You could live 100 lifetimes 100 ዓመት ልትኖሩት ይሆናል and never find one good reason not to be baptized. ላለመጠመቅ ምንም ምክንያት የላችሁም. ጩጳሙ ዲሱቲፍ ሰበበ tokkon qabdani kanafu sabawa qayyo gooftaan utuu si waamaa jiru fuulduratti kottaa warri mamaa jirtan warri sodaataa jirtan warri nama sodaatan gooftaan waamicha addaa isiniif godha kottaa fuulduratti kottaa. If you believe you should be rebaptized, እንደገና መጠመቅ አለብኝ ብላችሁ የምታምኑ ከሆነ then you come forward as well. እናንተም ደግሞ ወደፊት ኑ. If you believe God is calling you to be rebaptized እግዚአብሔር እንደገና እንድትጠመቁ እየጠራችሁ ከመሰላችሁ because you drifted far away ከእግዚአብሔር በጣም ርቃችሁ ካላችሁ or because there have been some regrettable things that have taken place in your life, በሕይወታችሁ የሚያጸጽታችሁ ነገር ቢኖር then come forward tonight ኑ ወደፊት and tell God this is a new start for you. ለእግዚአብሔር ይህ አዲስ የሕይወቴ ጅማሮ ነው በሉት. Christian friend, are you praying tonight? ወንድሜ እህቴ ሌሎቻችሁ እየጸለያችሁ ነው? Are you praying for those around you? Pray. ከጎናችሁ ላሉት ሰዎች እየጸለያችሁላቸው ነው? If there's somebody near you tonight ምናልባት ከጎናችሁ ሰው ቢኖር and you know they should come forward, መውጣት እንዳለባቸው you go and እያወቃችሁ take them by the hand እጃቸውን ያዟቸው and bring them to Jesus tonight. አደፋፍራችሁ ወደ ኢየሱስ አምጧቸው ዛሬ ምሽት. Say, I'll go down there with you. ካንተ ጋር ካንቺ ጋር ሄዳለሁ በሉ. I'll stand beside you. ከጎንህ ቆማለሁ በሉ. I'll support you. እደግፍሃለሁ በሉ. And I will walk with you. ካንተ ጋር እጓዛለሁ በሉ. Let them know that they got somebody on their side. ከጎናቸው ሰው እንዳለ ይወቁ. Let them know they're not alone. ብቻቸውን እንዳልሆኑ ይወቁ. ኮታ ገረፉን ዱራት ወቦለዋንኮ ወሪ ማማጅርታን ከንሶዳተን ጎፍታን የሙ አምቸ ከነስኒፍ ጎዱ እንሶዳትና ኮታ ገራዋቃ ወሪ ሲምብረጅረን ነሞኒ ሶዳተኒ መመኒ ጅረን yoojraatan አርከሳን ቀባ ጀጀቤሳ ገረፉን ዱራት ሳንፍዳ አከሳን እንሶዳኔፍ ጀጀቤሳ ዋቀዮ ስናይብስ ኮታ ገረ ጎፍታ. And listen, there's another group of people I want to speak to tonight. ሌሎችም ሰዎች አሉ ዛሬ ምሽት የምናገራቸው. Perhaps you're not sure about baptism. ስለ ጥምቀት እርግጠኛ ያልሆናችሁ ምናልባት And perhaps you've not ever given your life to Jesus. ምናልባት ሕይወታችሁንም ለጌታ ያልሰጣችሁ
You're living on the sidelines of faith. እምነት ጫፏ ላይ የምትራመዱ You're living a life now የምትኖሩት ህይወት that you're afraid to let go of. መልቀቅ የምትፈሩ You know it isn't God's will. የእግዚአብሔር ሐሳብ መሆኑ ይገባችኋል But you're not sure how to let it go. ነገር ግን እንዴት ይህን ነገር መልቀቅ መገላገል እንደምትችሉ አታውቁ I invite you to come forward tonight. እናንተም ወደፊት እንድትመጡ ጋብዛችኋል If you've never given your life to Jesus, ሕይወታችሁን ለጌታ ኢየሱስ ከዛሬ ያልሰጣችሁ walk into the arms of Jesus tonight ኑ ወደ ኢየሱስ እቅፍ ዛሬ ምሽት and know that he accepts you as his child. እንደ ልጁ እንደሚቀበላችሁ በማመን ወሪ አመዮናቲ ጎፍታ ኢየሱስ ክርስቶስን አካ ፈይሳ ዱንፋ ከሰኒትን ፍረነ ዮጅራተንስ ሐራ ሙርቴፈዳቲ ገረ ኢየሱስ ኮታ መሚ ከሳባ ሙርቶ ከነ ሙርቴፈዳ ገረ ጎፍታ ኢየሱስ ገራ ካሱሳ ኮታ ገረ ጃለለሳ ኮታ ኢሰቱ ሲዋማ You don't want to remain outside of faith in Jesus. ከኢየሱስ እምነት ውጪ መሆን አትፈልጉ You came here tonight so that God could allow you to hear this invitation. እግዚአብሔር ይሄንን ጥሪ እንድትሰሙ ፈቅዶላችሁ ነው እዚህ የተገኛችሁት And to go from here without accepting the invitation. ይሄንን ደግሞ ጥሪ ሳትቀበሉ ከዚህ ቦታ መሄድ That's something you'll always regret. ሁሉ ጊዜ በሕይወታችሁ የምትጸጸቱት ነገር Friend, Jesus died for you. ወገኔ ኢየሱስ ሞቶልሃል And now he wants to live in your heart. አሁን ደግሞ በልብሽ ውስጥ መኖር ይፈልጋል He's given you life. አዲስ ሕይወት እየሰጠሽ ነው And he ያለው wants you to have eternal life. የዘላለም ሕይወት እንዲኖርሽ ይፈልጋል I am praying for you while I speak. አሁን እየተናገርኩ ያለው በልብ እየጸለይኩላችሁ That if you are hearing Jesus talking to you, ኢየሱስ እየተናገራችሁ መሆኑን ከተሰማችሁ that you will respond even right now ወዲያውኑ ምላሽ ትሰጡ ዘንድ እየጸለይኩ ነው በልብ and not keep Jesus waiting. ኢየሱስን አታስጠብቁት ጎፍታ ኤኔክሲስና ጎፍታን የሙስዋሙ ኮታ ገረዋ ቀዮ ዋምቸከና ዋቃ መለከን ስዋሙ ነመምቲ ኢመሚና ቦዴትና ፊና እንሶዳትና ገረ ኢየሱስ ኮታ ገረፈይና ሳቲ I'm about to pray tonight. እንጸልያለን ዛሬ ምሽት You can come forward even as we pray. ስንጸልይ ሳለን መምጣት ትችላላችሁ የቱ ከደኑሌ ገረፉን ዱራት በውደንዴስ I will pray long enough for you to get here. ረዘም አድርጌ ጸልያለሁ እዚህ እስክትደርሱ ድረስ I believe there are people in the back even right now. ከኋላም ሰዎች ያሉ እንዳሉ አምናለሁ You've heard Jesus speak to you. ኢየሱስ ሲናገራችሁ ሰምታችሁታል He's only asking you to surrender your life to him. ሕይወታችሁን እንድታስረክቡት ነው እየጠየቃችሁ ያለው My friend, I encourage you not to wait. ወገኔ እንዳትዘገዩ አደፋፍራችኋለሁ እንቱሪና የሮካም ብራን ጀሪና ዋምችኩን ሐርዳ ፈይኔ ዋቀዩና ማፍከን ሙርቶ ሙርቴ ፈዳ ገረጎፍታ ኮታ ስንጀጀቤስና ኮታ We're going to pray. Bow your head with me, please. እንጸልያለን Our Father in heaven, in Jesus' name we come. በኢየሱስ ስም ወደፊት እንቀርባለን የሰማይ አባት We are grateful for your children who have come forward. ወደፊት ስለመጡት ልጆችህ እናመሰግናለን And we pray you'll bless them and keep them. አንተ እንድትባርካቸውና እንድትጠብቃቸው እንለምንሃለን We are thankful for your generous and gracious invitation. አንተ ለምታደርገው ጥሪ በታማኝነት አቅርበነዋል You want us to have everlasting life. የዘላለም ሕይወት እንዲኖረን ትፈልጋለህ We thank you for the promise of heaven. ሰማይን የተስፋ ቃል ስለሰጠህን And እናመሰግናለን that we may dwell in your presence always and forever. ለዘላለም ሁሉ ጊዜ በፊትህ እንሆን ዘንድም ስለሰጠህን ተስፋ Take these ones and hold them close to you. እነዚህን ጌታዊ በቅፍህ ያዛቸው Encourage them and speak to their hearts. አደፋፍራቸው ለልባቸውም ተናገር Remind them that the God of heaven loves them with an everlasting love. የሰማይ አምላክ በዘላለም ፍቅር እንደሚወዳቸው አስታውሳቸው And for that one who did not come forward tonight, ከዚህ መካከል አንድም ወደፊት ያልመጣ ሰው ቢኖር thank you, Lord, because we know your love for them is strong. አንተ ለነርሱ ያለ ፍቅር የበለጠ ጠንካራ እንደሆነ ስለምናውቅ And we እናመሰግናለን ask that you will speak to them again እንደገና እንድትናገራቸው እንለምንሃለን and give them the faith
and the courage to surrender to you. ሕይወታቸውን ላንተ እንዲያስረክቡ እምነትና ድፍረቱንም ስጣቸው። We thank you for the promise that Jesus is soon to return. ጌታችን ኢየሱስ ዳግም ተመልሶ ስለሚመጣው ተስፋ እናመሰግናለን። Take these ones home with him when he comes back. እሱ ዳግም ሲመጣ ሁላቸውንም ካንተ ጋር ውሰዳቸው። Keep us all until that time, we pray. እስከዛ ቀን ሁላችንንም ጠብቀን ለምናሃለን። In Jesus' name. በኢየሱስ ስም Amen. Amen. Please be seated. We have an announcement we want you to hear. If you've come forward, pastors, do we have their names? Do we get their names? Yeah. We think we did. We want to make sure that we know who you are and how we can follow up with you. ወደፊት የመጣችሁ ፓስተሮች ስሞቻችሁን ይይዛሉ። ሌሎቻችሁ ደግሞ እንዳትወጡ ማስታወቂያ ይነገራል። If you haven't spoken to one of the pastors, make sure that you do. ስማችሁን ለፓስተር ያልሰጣችሁ ካላችሁ እርግጠኛ ሁኑ ስማችሁን ስጡ። ወር መቃኬሰን ፓስተሮተትን ገልሜስፍኔ አድራ መቃኬሰን ፓስተሮተት ከና Now we are here again one more time. አንድ ጊዜ ነው የቀረን ከዚህ በኋላ And that is tomorrow morning. ያ ደግሞ ነገ ጠዋት ነው። And I'm going to ask you have an announcement to make? Come forward. Listen to the announcement. It's important you hear this. አሁን ማስታወቂያ እንሰማለን። ስለነበረን መልካም የበረከት ጊዜ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ነገ ትልቅ የጥምቀት ስነ ስርዓት በዚህ ስፍራ ስለሚካሄድ እናንተም እንዳቀሩ በቤታችሁ ያላችሁ የምትመለከቱ ሁሉ ሚሊኒየም አዳራሽ በመገኘት የደስታው ተካፋይ እንድትሆኑ እንጋብዛችኋለን። ዛሬ ምሽት በዚህ የተገኛችሁትን ሁላችሁን ደግሞ እግዚአብሔር ይባርካችሁ። በሰላም እደሩልን። ከሰዓት በኋላ ልክ 9 ሰዓት ላይ ቦር ጩጳ ጅራ ሁንዱም ትኬሰን ሰገንታ ጩጳ ጉዳ ከነረት ያከርማተኒ ወርሞ መነ ኬሰን ተሰኒ ሰገንታ ከነ ላላ ጅርተን ከንፉ ደንዴሰን ሁንዱም ቱሪዮ ተኬሰን አፈርተን ያከሩፍተኒ እስና ፈራ ልክ 9 ሰዓት ላይ በደሙ ታጥበሃል በሚል ርዕስ ልዩ የሆነ የመዝሙር ድግስ ተዘጋጅቷል። በዚሁ ስፍራ እስከ 11 ሰዓት እንቆያለን። ቦርሞ ዋሬ ቦዴ ኮንሰርቲ ፋርፈና አዳ አንጋ አዳ ቱጅራ የመጣችሁ ሁሉ እግዚአብሔር ይባርካችሁ። በሰላም እደሩ። መልካም በህይወት መከራ ቢበዛም እንኳን አምላኬ መኖሩ ዘንግቼ ስዞር በምድር ላይ ተስፋ እንደሌለው ስወድቅ ስነሳ መድን አለው አለ የጌቶቹ ጌታ ተስፋለኝ 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 በሰማይ ቤት አለኝ ተስፋለኝ 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 በሰማይ ቤት አለኝ ወደ ቤት መጣሁ በቅፍ ገባሁ ምንም አያስፈራኝ ያለም ጌታ አለ ወደ ቤት መጣሁ በቅፍ ገባሁ ምንም አያስፈራኝ ያለም ጌታ አለኝ ተስፋለኝ 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 በሰማይ ቤት አለኝ ተስፋለኝ 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 በሰማይ ቤት አለኝ
ለአገልግሎት ቆማለሁ ምስጋናን በፊቱ አፈሳለሁ አሁን